Hinda yanduna ndichira nefune babaho ndichikhola zoro duvale khadiva lo fara zwabudi aona na zwinwe ndi lavuna ndi Sheila's day ndi khadiva wabo ndi duka nsuhana ndi ngwana ndi wa maunguni swabya zoraliwa zwidiva uri aona na zwinwe ndi danga mafhungo pedzi so ndo farara zo ndichiri vha ḓo mudiva gomba komba Nadia Nakai zwine akuita zwono khamba zori ku drop the brand new music video na bozo ndi track yo bva khanela album yo no Naked yo bvaho khanwa wo fheraho wa 2019 ndi kam uzinoko shoota music video uno wa huri track yo feature mswana no yabo ndi Tshego vha ḓo mumbula drop track ya nepal nene ngwa wo fheraho ana munada ino vi no ties yeta zwihulu nga manda ina khamba zori nga dzi 1 million views dzinako dzi wana awa drop na remix ya hone remix ni ya ḓo yo kho ḓo ya mapiano a tshi to zwiambo zwavhuḓi ari u ḓo bo feature abantu ḓo ṱalutshedza MFR Souls kha remix ya hone MFR Souls vha ḓo vha mulandi wa swara vha khou fedza one accident vhane vha khou recover vha one accident musi vha tshi khou ya kha iṅwe event dzine vha khou tea u performa fhedzi a ringo ḓa nga ayo zwine nda nga ta vhudza ndi kha vha check uri Nadia uri mini musi a tshi amba nga music video wawe hoyu une a khou ḓo dropa more drugs ina vo track ya hone dzi radio nnzhi dzi khou ṱoḓa u tamba just nga dzina fhedzi hesh dzi a vhuya ndi muzanzi phala. Hey, what's up guys, it's Nadia Nakai. I'm currently, firstly, welcome to my channel. I appreciate that you guys come and watch my videos every time I upload them. You're the realest. Right now I'm on the set of my music video for More Drugs. It is the second official single, I think, from my album Nadia Naked, and it's a 2-day shoot. It's the first time that I've had a video shoot that's more than 1 day, and it's so conceptual, it's so artistic. I'm trying to express myself better in music videos, as well as I've expressed myself in my music. So I hope you guys get to see a different side of who Nadia Nakai is, and I'm really pushing the boundary in what exactly that means and not letting myself be restricted in any way, especially when I'm trying to express myself with my music and my craft. So I hope you enjoy the music video because it's fire. It's not a music video, it's a movie. Knowing damn well that would affect me. Zwine nda nga tamba zwone ndi zori this video I ḓo ya available kha ḽa matshelo hanefha kha website yashu no pfi Limpopo TV online. Vhone vha dzhene vha ḓi vhona vha ḓo vhona zuri yona kahani Limpopo TV online ahuna na zwiṅwe ndi Limpopo online TV. Nṋe kha ḓivha wavho ndi duka ndi swana ndi ṅwana wa mangoni ndi sathu nyamalana ndi kha vha download music ubva kha www.venrapradiostation.co.za basi hangwe zwinwe zwinzhi zwi kha zwa tshitangani.co.za music video Limpopo TV online.co.za.